Dr. Ricky A.J. Sengkon, ubade UMP jangka Shillong Parliamentary Constituency, bar UMLA na maulai ubah Prestalwell Marbanyang, haka sithok ding ka khatar tarik naitung arjana pusau, kila hiar syakli iriat bala pelong ay kajian lang ay kublay, ya kipain ba, ya kabala pelong hakli iriat West Community Hall. Laidan rengkat lang ru Presiden ka WPP na Jaintia, ubah dame wan hirembay, lembat kiwi pat kinayalam, bar kirekat ka WPP na East India Hills District. Haba crunch kipai ba Dr. Ricky ulapan pau ke jisngongu barai kublai kipai ba juga distrik banarilum Jaintiahi borokawai kibal ai ke jing trelang bar ka parti hadu banwan ra ke jingjob ke badan burong haga juga por ula kran bar pasyaru sibun ki kibakum ke parti ka yelenti haga jing syakri kari ke jai benreu bar ka jelahi borokawai badong ru ditang ke jing trelang rekar baik kipai ba kabala banwan ra ke jing kelador bar ka jing yelenti kadang jingai ban poi syakathong haga negasngi ubah damewan hirembai ulai tiru ekador khas UMP. Kibalai jingkran ki kentubru UMLA juga maulai baprai Stalwell Marbanyang ubah damewan hirembai bat kiwe. Menriu sisa kayai pai kmat sule bat mangiru kum kipat nong soksnong ngiya ni dakalentiru kabadai hot kanum long kabasuk Shibon ke jing rai ngin yai net scam hakin nongrim bat nganet scam ru kombo play wala pan pa bam don ka don ka bamla rengkat bat ka jak brio ka bashim ne karai panang ni shakmat ngin ya ya kalenti ka bathmai nam artatin khandyak ru bangin yi sashisen pat ya ka burom jong ka ri ka jak brio haki babon ki banta lakalong ka trei ka kta lakalong ka koi ka kya ka puli buthi wat ka jinglong jing imhi ka ba ki kini kisi na smokya shikade ka ba adu adal hiru ki tip shapan kane ka jing hiar jong ka jat penriu ka jongi ki ba teng ngams bodon uwe wom kitip bau don buat drugs tu yang shalong kamal ki om hadu kata kalong ke ka ba ni hap ban yang ban yelong kawai ban job ya kan kajing snail kam tham ka ba te ka ba khom yagi kun samla ki jongi te bat kade kajing snok tilang jong baro bangin shim ni la jong kajing kit kle kum ki kme ki pa me ban dap hok ila jong ka kamram kun samla ma pandon ye kajing kit kri phede galawe jogari ba kajat padriyo ban ngi hanni kum kinong yalam nin le aga jong ka banta pan yalam da kalenti ka bade kum bala pun snoi brai we tau nong yalam onong yalam ude ta ande tang uban spen i ye ta kajing i chngai re ban pun long ru ya kata ka ba uyo i chngai tang ba ban poi sa kata nginginum la klam kajing snok tilang te komta ngai khot ni we ya philang baro nang ne shakmat kadon ke MDC election ru ka ba phi ka ba don hajim khan jongi ke MLA election namangi don kamru ya ka ban yo yu la kam ban sisha ban punur longken ya kata kajing ichngai ke don kam ya kajing kersan ka jong phi iway piway met batman sim scheme kaba MLA haka samsnam kiyo kumba shahjar lai spot lai kunyo laktengka MP oi ngada kren ya kaba yo kumba arpus arajar san spot lak tanba uni MP pada wahapan ya pia shikilai pun rio de nadai bengisim tang sistem san spalak sikilai phunriu kapoi kumba khat lai lak prapu prahajar e sakoi ka consultancy tenre wemali aga system mdunai ka arspa samkolak tenge e aga ding start ka jong phiru ban snotho nangnuru bandawa namagari ka hok ka jong phi te kai ka bang ko ban om kalong skopha kai ka ba ni pila le kalong kadai tang kan la kadai jing stang nomor penom
kajing sedang jong kajing ya unti kabarang jengai ba kat hadu bangin pun urlom ya kata ya kaban penim penha pen keladur kani pang kajing sedang kumbong kinokren kiba syakmat hagani ka sithi kaba na isjai ya wak ya pa kiran shibon kimat tenrai shobi ba dami in thoru karon kawai kabi kran shapang ka power grid menci sri ngalit po power grid na mga tip ba kini ki company ki badon hagani gri ke jongi lagalong hajla ne keleng kani gri India kani ka kamram ke jongki khamtam ki ba kajing yok ke jongi kalong kumasan spak klor shaning ba kidei ban aibyang sha kita ki mo supai ba kabaki ong kata CSR kata corporate social responsibility kabar ko ar na kasispa jong kajing yo jong ki kajing kata ka profit ka jong ki kidi ban ai byang supai ba te ko ngatip ya kata ngale po power grid te bat ngasuk men ba aka board ba kren ba ki ba he jong ka power grid ki thu ringai ka badon ye ka po clear ya te ke ka ba ki ngong ke ka ba pin le bat ka ba sutnot kalong kita sokmen bangalet bat ke ka ba ki ong sa obhaban me ngidon kani ka pisah kan rem judon be wan ya pan te ngin ai suno mo te kumta kai ka ba ki ong kalong ayangi kai ka bidon kam bat ka ba ngongi ka ba ki ong kalong wangi kwa phaban yarap hagabe dei bat ka koi ka khia te kumta nagalyang ka jongki kata kari ka ki ong bangi kloi ban yarap hagabe dei bat ka koi ka khia ban mari ong kumta ngatipru bakani ka jela jungi ka balong ka baduna ka koi ka khia ina let hapo DHS ban pan panong ki pai ka don kani ka organization ka ba kloi ban IAA na ka banta jongpi na ka banta jongi te kumta nakalyang jonga ngala shunkia ba nakalyang ka DHS nga ongi ki ai ki jington kam khamtam hage bidei bat ki equipment kin bakla ki patak jungi kin de bakla katare ke jungi gidei arpo pra kini pula kesan ke Voice of the People Party ken mau tangan ni ke MP election pelajar nakani gedong katanya jungi kita naik pun real di constituency mijok nagi live UR di konstitusi kenal UR putra ladang ini tangkumbang ini mentah agar election MP ke Voice of the People Party kan sesyar mawe menuwa bona nadu sedang mencoba jinga ini jadi la kalong kum ke parti mengisang ke election MLA R pulai na kata joma anti po mulai kiong ke bomna na kata Dr. Iki Jason Katru kiong ke bomna na kata jungi ban poi syakathom nei pajma ki kumno ro pajma ula sotu upajma ula shai bat upajma ula sa ndan gadu kabamna lada upajma ula jiet ban jiet ya gani galiti jogo Voice of the People Party bari yes kamani por ko mamta pajma yesha bagi ke Voice of the People Party ngin ya trilang bat ke Voice of the People Party boy iladon MP mata apo parlimen bang kan kekam ke juni kelanangnya pajma kam ledok kam eru tang ban kren apo parlimen ngin kan plai hai gini ski ba khandiat na kalian ke juni la tristom ban kedu ikat tu kat leki minister apo ke union government banyak kan bagi jike jong kidong kathan jong kane ke ri ke juni badan sibut kike ke baling ba MP na kalian jong ke party na kalian ke jong pajma jong ni gari jong ke jong ki ya ke bagi inlet ban tenru syaki different ministries mau ki different ministries ki badan hang ti apo Delhi na kapta ke dong ke than ke jong ki ban ngai skem limba ke citusan ke jong ki pajma ngin ya trai sitom ban penulong ban khalipat yang ni ke jela ke jong ki na kenal yang sai kowe pat ke kentin trai lang pat ke party kham tam le ki banglai trai sitom na kamtai Dr. Ricky Ejesikan hagari ke MP election ilaya irung na kawai kasnong sa kawai patkat pangila
Bani kendu bat ki pai ba. Bat ni la so thu ya ka sur ko jong pai ba. Wat apring jong ke jinga kan ti ke jong ni. Bat ngaso man ai ka jing khu blei. Nan ka len ko jong ni da so nak ta jong pi ki pai ba ka ni ka dong ka than ri pna ka jong pi. Ni ai khu blei ka pak ni pi. Bila pi bat anong mang le por ka bamenta. Kalak tam ka Jai Hills. But west but east Jai Hills. Ban pengi syakari barokowai mau yakan nongrin kaba pijit limba tu MP ujongi bakali kali ke kubur nam taki weipat ki konsensi nam taki weipat ki dong ki than hapo upur usam jogani kali khasi ke bayar ka joni baken phajmat syakari Jai Hills hakare genti ke bamata baka politics kali banlong kum kali ke politics ke bamenta kabang yoi limba kanika Jai Hills ke jongki but east but west Jai Hills ngaso sarong banyak pat jongki ni por ke bamta baka jiwan ke juni ka jingkai ke juni ka jing kedong ti ke juni nakata jongki di pat dong sosnong jongani kami Jai Jai par boy ngaso kalong ka baseso ida sohun kong ka parti bata kalian ke jonga ada so kemen adu kata apa kata so hun kemen sien limba kanika result MP ke bamta Bangit kan ku ke parti, kali ke parti ke bangi juom nak kejian tiga ni naduk pasang. Aso kemen ngidon ha ke parti ke badan hapok jongkan. Ya kata ke vision lani ya kata ke jing yo ijai. Mau ngidon ke vision lani ya ke jing ijai. Kau macam penkenal. Ngai sekat buat nak kerja pi ke bakerjan. Ya ke voice of the people party. Kani ke vision lani kani ke jing ijai. Jong voice of the people party ngai sekat kalau lomdo lom senang happy iwe but ina kwa bagani ka vision ka tuni kada lom ka vision om tam jonga jopi ndai ka vision joka ri ba ka judgment ri bi par ko we na ka jopi iwe ki patma nong som sinong joka ri ka dong ka thai ka jopi ko mangala om ka jiya ti tuni kam de ko sut kan de ta ka jisang kan de ta ka jisang ino kam pi patma Malaysia bagi ka voice of the people party but akan mau jiya ti ka ban Yarap yai Dr. Ricky Ejesikan kami ke MP election. Lah kalau apa ke senong kejongan apa konsensi itu nanti pok mulai nanti sigiwi pada konsensi. Berbuat sekali ke dok tetangga yang ikat di Bangla. Bagian berikan di bagian election campaign. Ngapa kenal di Patma dan Omba? Kenal Patma? Kali election MP. Kali election MLA. Yang itu bakal mau. Yang itu bakal election MLA. Baka jiklan kan wanno mentang ta iya kan umuan kereta election MP bahkan perkenal kiru baka jinga tiga juni berkensu upai ba atau upor kong ka jan mriu nila dongkam ya ka sur jo ka jan mriu hangte hapo parlemen lalaki pos nem ngimio su ya ka sur jo ka jan mriu hangte hapo parlemen rengi sokmen pai ba bahkan ini kenti ke bantang wat akasian ke beningkong baik Dr. Ricky Ejesikan irung hangti po parlemen hot kubur kamle ke besuk banyo bankren po parlemen banra e kimat isu ki bubun hangti po parlemen kamle ke besuk watang banyo bankren ndai haki kabu ikat ke bagi layo ngai skam kubur peta seisien pat ngelayo so ya ka sur jo ke chat benriu hangti po parlemen Tang banyo so ya kasur jo kejat meriung teh po parlemen kelara nangit kem ya ka mensim kelara ya ka burung jo keri bakejat meriung Nong tre jo ka parti ngiskeu dei ya ka bangin lek sapi upai ba hadin bapila penjok dan burung pila ai kata ka jikersan ka barat ba ka bompat jujia koi hapa haka history jong kejela ke jongi bat kumjuru nagarian jonga hoy ngapat kumu presiden jong ke clear circle dari hari ke por ngajing ya kapan ai ke jikren kumu organizing secretary bapai ya ki atli ki constituency hapa ke di district ke bai ke jongi nadu ke clear legislative assembly bat ya ke sutnga saipung constituency Dahagani kapor kani ke jikot the voice of the people party kapan kadorkas MP bodon burom
Kajingai kulai pri leba kajingjok badon burom bata kajingelam nombo nang tau ini kum ka Voice of the People Party nagaliang upat ba ka East Jet Hills ki kwa pentip syapi ka wipi leba ka ni Dorcas ya ki katu ka ni kimat bakongsan bat ka badon kam mapin siobha manle ya ka badon kam nadu ka baningkong ka kampi dewyong ka bangi kum ka distrik community Bakal lomru ke Jampo, ke Jongi hanu bon kilongging kila syakta, nagani kejing syak kampi dewyong, bat ke Jibom ya, jom gani ke kampi dewyong, kalau bu cenge, yang di longi longsem, bat yang imlang salang, haga bapan ya ikam bijam, kabahar haga jige batu surok NI6, ili babila serang ban bundin, haga jingjok ke Jompi, bila serang ke ban bundin yang di surok. Ubalong ubulum jom kaya kini kejongi kabalai ngikwa yepi kumu MP jongi ya kababin wakila kelenti bathau ya kawai kalang custom station lada kadai hampiang lada kadai hamuliang nama bidon cibun kini kibar ko kendau kibau play ulai dai kabang isem tiga ya kabang penboy sijuai pat kiwi dan bagi jaka bagi kelenti kibajengai Di kali kalau kowe kamat kebangin income ya kebangin kuat ya kebangin pensiun pi kebasau hagati yede bagati don jom ke power grid hanne hambo ke distrik ke jongi kebadon ya ke substation kebabo na plan jongi intip ya ke jimto ya ke jindon jom ke station hanne nadu ke yo kam ke yo jam nadu kiwe ki jimto ki ba kum kini ki company ki ba he Kindon apa ke distrik ke jongi kanwam ke Cibentoy lada kadai hakayo kam ke jam le kino benta ke bai MP in Persian hakaban wat ke la kelenti kebasan ke JNB bat kani ke Jawaharlal Nehru Vidyalaya School kaba nang ya ke intre syakhat hantai haposno rumbai dai ba alpe ngeli pagandon sibun kiai kijuna kiba don kam ban keren nade ban penbiang ha katai ka school hantai ha pormai namta kani ka Eklavya Model Residential School kabadon hantai ha po menditi kabala ban construct ya ka building ba hantai ha po jalapet dai pasir si kalong ba kini ki school ki bagiyo na ka sarkar India le ba ka minority affair jom kani ka sarkar India dari masuk si kalau bahatu mentah 4 la ban pentrekam lani ban sedang yang